ensem wo world wo ensem die ebi sisi na chese ewiase ayewo ye ni bie bebre ba abayi na chi ayese wo ye obi so obi ekurasi ni o se wo de kona kohwe we kresi bi na kohwe atade a wo hye de ko party no be kono di kwafu wo ntu ma papa bi a wato na wapam se wo de ko program akodanda wo a kire se yes wapam atade e de aba party wo be du ekura bi ase no na no de kwafu ma na so di tv a o de nwe no kitchen kra ko ma wusi ebo mu papa emfa na mo kra ko enu nti ne enim se ni bie die se ne abai de na chese bebia se wiase afa na nyina ye ni ekura ase na we na ekrobi a e wo Nigeria ayi ni mu edi aba abonti abehye ye se eni bie ne bebia na edu na omo ho de se ni omo tie eni se ni omo pese omo de tina omo wiase na no ano omo da so eti mo enti na chese na meet Nigeria Koma tribals women don't wear clothes for the fear of death. They don't wear clothes. Omo ntade because of say omo ni so omo ntade na omo bewu. And after so the other shocking side of it ni nyina ne say the men my was a pro no they share their women with visitors. Omo wo bi aba pro no no ma e yo ma mo fe eni akomato yem ni fe yo so mo say ese so omo ni omo yire no emma ahoho no ni omo da eno ni ye one of their tradition omo diswa ebesi nne omo nyoma de so omo besesa na udru eho no mo na wo hwe edan omo demu a je say funo no kran fa no ho funo no a date na no na ye de edua wo mu enum na chese omo self contain ye bre na ye tin fifire se na ye be ye beta asase esi dan esi so no ye nso ye be frɛ yo gase ye self contain mansions ne na ekeka wo mo de bre ba ko ye frɛ ne bre se ebi mi omo ko no mo ne omo hia ne so omo sorry apɛ ndua bi edi etwi omo sesese ne mpo omo twio nyame pɛ na beti ni akere ye de ye bo modin a edu ho no ne ye ko hwehwe mu ye so omo twi omo se a omo wi a omo horo omo ni mu ase ni mu mpo omo horo omo apɛ bibie de eba bie no mo adi na chese so omo ne nam ho ni e be ko efu mu ko yo ne nam fie ne nam saa enti omo de omo ye omo adwen se entade a ye friend entade pa de omo hye bi da adan a omo believe ne se omo hye entade a omo bewu omo hye entade a omo bewu enti entade de ma no omo hye entade no omo designer wear papa omo hye ene so omo betwa nwura na omo de abo amoasen e de asen omo sisi akato omo abegu omo kotodwe pe na nufu ne de said ne nam so tabantaban se ya enti ene wo ye wo na wudu de ene na free show free bonto eno ane se ubo weni akohoma saa ne hwe wo hwe bi wo me a na wada no kofi eno na social media fo bi mo ayo mo adwe ni Nigerians fo bi mo te ye no ehun se de bi se e wo mo man mu dia ene na mranti esi so se ne ye be ko excursion wo wan kasa yi excursion de ye be start akobi wo ho enti ne se wo so wo te ho na se wo excursion akode a ene pictures no na ye di be gusu ama mo no se ne omo dress fa ene se ne omo ye omo ne ama fa ene omo dan omo sisi no wo be hu bi na wo mu se ene bie ni be bia sa ye da so a e wo nkurasefo that's one so ewo omo a da so edi tradition chi typically the omo person omo ye na omo ye tradition ewo ho ye ade a enka ye papa na so ye na ebi emu bi mu eka ese abrofo de book aba be da ye friend Bible ni Quran sa na ebi mu believe chiro ese Bible ne de ye de ba be da ye na tradition ne de mu ye nti we mu de omo de bi omo de omo si omo bo eni amaman bi mu so esi omo bo se tradition so mo be je mu de akwakoye ade foforo de bi nanan la like ra eni nine de bi ensida enti omo de tradition na no mo koso se omo be so na atade omo atade pa de omo hye bi da na esru wo asemi mu nyina ne se wo hwe omo dress ni se ne omo aye na
Omo market wa na omo wo omo no. Omo hye ntade. Omo ena mma na omo wo omo infant na omo tu omo no so no. Omo amfa ewura ntu omo. Opo all their tradition no omo di su ni nyina no omo amfa ewura entu omo ma no. Na emu omo de entoma obi di kente kra bo na ayeden acheche ne ba ewo n'echi ezo omo tu ma ni nyina e de ntoma e na acheche nkola no wo echi ankasa enye se yese me se omo de ntoma na tu omo ma enti na no na tradition na omo di echi no ebusuya me ma se mo pese ni bisa ne se na ni nyansa pa ewo mu ne sense mo bebo ne kene efra ewura pete se Adam and Eve se ni Adam and Eve start ye no mo ti ansa na Satan da na ne ho wo ebe da Eve ane ye nyina ya hyentade na ni nyansa pa ewo mu ene se enti kosua na subscribe to your YouTube channel no na fa wadwen kire eto comment section ne ho no ma ye na like na share to all social media platforms no mo so for wadwen kire bra na follow your wo Facebook and then Twitter and I say IG and also follow ye na like your programs and so ho ma ye fefefe mi din ene akosua kokua ansa aka Queen Fidi apa yesi ehia mo da senne makra